stade Amahoro, stade ihebuje, stade yakira abantu barenga 45,000. Kuri iyi nshuro stade Amahoro yari yuzuye, abantu bakoranye, abantu ari benshi, aho bari bagiye kwitabira umukino wari ugiye guhuza Rayon Sport, ikipe ikunzwe cyane mu Rwanda, ndetse na APR FC. Hano abantu bari benshi cyane bashaka aho kunyura, ariko byanze kubera ko stade yari yamaze kuzura. Buhoro buhoro rero nubwo twagerageje, ariko natwe birangira tugezemo, kuko abari bafite amatike twese twari benshi cyane, ndetse cyane, ariko kugira ngo ushobore kwinjira byari impaka. Iki ni igikorwa mpuzamahanga, ni igikorwa gikomeye, ni igikorwa mu buryo bugaragara kigiye kuzamura uburyo u Rwanda rumeze, ishusho y'u Rwanda mu bijyanye na football. Aha rero nkavuga nti banyarwanda, ni ahanyu ho kugira ngo muboneke cyane kuri iyi stade, biteguye yuko izafungurwa ku itariki ya 4 ku buryo bw'umugaragaro. Murakoze cyane, yari Afro Live.